Limbano orasyon papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka na ganyan nakabitin, ti una ay mapaltugan. Jay akin tengah tatang. Kampay di. Ni Mayor Placido da jay. Kat dagiti abay na. Isumot dagiti asungot a gwardyana. Sige, tiraam nga ron ay. Wen tatang. Isuda dagiti nakabasol kanya. Oh! Ha? Napuntam. Kastanto ti aramidek kini Mayor Placido tatang. Apay kasla nalas yung mantiro pa nyo. Gaputa marurudak unay kan ni papamiha. Ha? Anya ko mati karurodyo kan kwa na? No kaano pa'y adandanin ti silver anniversary yo. Isumot ti pa nagpaspasog no diyo. Gaputa saan akayat ni papam arambakan mi ti silver anniversary mi iha. Anya? Iti anya rason, mama? Gaputa danto ka no meeting da ama mayores iti kaldawan ti anniversary mi. Kanapat patag ka di pa'y laang day ta meeting ta ngam ti anniversary yo, mama? Day tangaro ti paglukluk sawak ita ka di papam. Takas lalim mamiisan ti panagayat na kanyak. Ay, hala. Bayan nyo, kasyak to ti makisarita ken ni papa. Kayat ko kumaadublian mi ti agkasar iha. Tapno mapabarumi dagiti karing-karimi. Alang, di kay danag. Siyak ti makamo amang ibagay ti daytaken ni papa. Burog, saan tapay nga gawin di jabalay? Sa dinong arot, ti papanan tayo, Mayor. Bueno, inkay kadimanan kitaan ti may patakdar ng eskwelahan nyo. Saan? Pasyaran ta, tital-talunan ni Deda Miguel kan Matias. Anya, makalagip kay mananamapan mang pasyar, Mayor. E dinto ta sumagmamanaon nga aldaw tinapalawas. Sipod pimanaw da Miguel kan Lakay Matias. Kaya't ko makita dagiti na panawan da amula da. Ay, uwan gaya. Kanya ti plano yung kadagiti na panawan da amula da, Mayor. Siyempre, da tayo ti agapit. Nuat na mabalinan ama apit, burog. Di yung ka di mapanunot nga iyawat iti sa bali. Dagiti taltalunan da, Mayor. Saaden, diyak kayaten nga iyawat iti sa bali. Ay, asinon tong arodan timang talon, Mayor. Ado ti mabalin ko at ang danan. Iso nga awan parikot iti dayta. Kitaam ti anak mo na makaayon at dandim magsinan na. Mayat ano kasta nanang? Ubaam tapno amom ti kadagsin na. Saanin nanang? Dakay tulatan ti mangubakin ko na. Anya? Ay, unay kan. Di mo man lakailiw nga ubaan ti anak mo. Saan ko nga anak na ita? Anya ti inta na mitin mo? Ha? Kuwang, awan nanang. Kaslada nang ngagkuitay ng jak na awatan. O sige nanang. Panawan kay pa dito eh. Tarugyan min ngay patakder kinitatang di kalapaw apagyanan tayo. Aguray ka at apay damagag barawk. Ha? Anya rita, nanang? Siya kon ti mga aywan iti anak mo. Sipod na tay ni Amira. Japay na damag no anya ti kayat mo anagan na. Uwan gayam. Jakpay na ibaga kada kayo no anya tinagtulagan mi idi kini Amira anagan na, nanang. Anya tinagtulagan nyo iti nga ipanagan iti apukok. Anghelo. Patwa pangkis. Sino tinagalay ti bagas ti kabuti kang daddo mapayamula ni Matias? Amangan no dagiti matlang katalunan nyo, Mayor. Saan na mabalin nga pitan ti sabal iti napanawan na Matias kan Miguel? Siyang tirumbang nga gapit burog.
Di tayo mo't nakita no asino ti may nang kali ti kamote kundad dumapay. Isabay anyon, Mayor. Masapol amaamuanta no asino tinatured ang nagtakaw burog. Agdamag ta. Ni kainggo dayay. Mangipapaarap itinuang na, Mayor. Sige. Asit gam kat pagdamagam. Bareng nakita na tinagkali. Nakalim ka din, dagiti pa kay patakdaran dagiti adige, baraw. Wen tatang. Miguel, Ha? kita am dagiti sumungan. Ni. Dagiti mo't kakadwa tayo manalo tatang. Ano nga tirantada dito eh? Ay, wag. Naibagay di kanyak ni Igmay. Nga umay data tulungan ngagpatakdar iti kalapa. Saan kayo mga amang ano at damatamaan nyo? Di nakatipan burog, tamang ano si katipal tungak. Makapungtutak unay itimbaganin ko. Kadamatyas kan Miguel tinagkalir. Burog. Dalagasog. Mayor, nainggo tinagasog. Iso dayay, naudatalan. Anya? Natamaan nyo, Mayor. Patwa pangkis, sana mabalik na malay. Arayatan taburog. Apay nga ta. Di matla sumangpatan da burog kan Placido. Napananda nga ta. Oh, mama. Apay adi kay makatal na. Iti kay pailapag-napag na. Kaputa, akaba ti barukong ko. Gapo iti kaawan pa'y napapam ka ni burog, iha. Ay na, mama. Kas kaila din aruam. Politiko ni papa. Kat sumangpat dan tulad na. Iti driver bodyguard na. Masa di naman ginagturturungan da. Mayor, kung nati Doktor Akletical ti kasasaad ni Ingo. Anya? Patwa pangkis? Numatay kat sigurado. Adakal ti panang babalaw kada tayo ti aking pamilya, Mayor. Pues, tapno saan na madadatin lagan ko burog. Sikat yag pamarang anak kapaltog keng wala. Anya. Ay, jakayat, Mayor. Jakayat ti mabalod. Anya ti danag mon. Mayor ti among burog. Siyak ti makamuking ka. Agpabalot kalatan tiliwin da ka dagiti polis. Tapno may pakita akaslasan ko ngan anaken ti madi nga rabid mo. Nalawak. Cellphone ko, agri-ring. Barang no ni papadaytan, mama. Isungag pa iso, iha. Hello, Placido. Sa dino ti ayan nyo ka ni burog? At da kami dito ospital ang Gripina. Anya, apay nga da kayo dito ospital. Uno, nadisgrasya kayo ka di? Saan kami na disgrasya? Ngam kiti at napaltukan ni Borog kamanalon. Anya? Tahabay. Danton balay ng ilaw-lawag ko tinapasama. Ayan nga rodan ni Borog. Kadwag dito ospital. Kadwag kami matlang ng ospital itinapaltukan na. Amo ka din dagiti pulis, tinapasamak. Wen, tata nang iyawag itinapasamak. Imawag ka, tapno di kay madandanagan. Sige, kasta pa yung Gripina. Bye. O sige, Placido. Urayan kayo ditoy. Malpasang di kalapaya matyas. Agya manak unay kada kayo kakadwa. Iti panang badang yo kada kamay kan Miguel. Ay, sanda kayo alinagsay na kadwa ang matyas. Tatang, pagsardingin nyo pa lang, idatag merienda tayo pa. Anya tilinuto ni abalayan amiryen tayaw. Linang tasa ba? Kan kamuti, tatang. Sa napan ko inuli, jay dua kapunan nyo. Kat inalak na giti mabali na makalog. Isuti pa naka soft drinks tayo. Ay, naimas tinalom kinyaw. Titubog na, ti kayat ko asawain. Kakadwa, isarding tayo pa tiyag trabaho, ta agmerienda tayaw. Burog,
agsaganakan. Sigurado nga umayitan dagiti pulis sa manggemegkeng ka. Anya, Mayor. Talaga ka di nga ipabalod dak nga awan basol ko. Natayan ninggo. Ngamtang iwat mo. Kunak asik ka timanghamin itinapasamak kininggo. Imawag kanyak ni Hepe. Umayan dagiti tao na kat aristaran na ka. Anya. Di ka madalagan. Siya tumit lang timang ipamuspusan iti irurar mo iti pagbaludan. Agyaman kami, iti merienda matyos, magay. Da kami ti rumbeng nga agyaman. Time may da kami tinulungan kini tatang kakadwa. Ito ba tayo? Tayo palayaw! Ay, way! Agatip tayo! Ay, at danton pagturugan mi abalay mi intun rabi ay! Ay, wala matyos. Di mi mas baalan ti ragsak mi. Iti kadayo ita kada kami kakadwa. Da kayo tinang papigsamanen kada kami. Papa, anya talaga tinapasamag. Kasano napaltugan ni Burog ni Kaing ko akatalunan tayo. Kwa. Magaramid aklatan iti palsong istorya. Oh, apay adi kay makasungbat papa. Bakasoy nay. Ipaparabi dininggo tinwang na. Iti abay iti kanaway. Magdabot ni Burog iti asideg na. Tadabilit asursurutin na apaldugan. Anya? Anya nga tinapasamag. Nagdisutibilit iti bukot tinwang. Kati sumet a pinaltugan ni Burog anyapay. Ninggo tinapaltugan. Anya? Kasta tinapasamag? Wan. Kata kunakin ni Burog. Kaputan na tayo ninggo kat masapula sumuko asita talogod ka nagiti pulis. Dandag iti pulis pa ba? Umay dalagid din kamagan ni Burog. Nalpasan di ba kayo? Matyos! Wen, katagyaman kami kada kayo kakadwa. No di da kam tinulungan. Ang mga no di me pa'y kumana ikali amin itati adigit ito'y balay mi. Ti Diyos ko malatan ti mang supapak iti ayat yo kada kami kakadwa. Ay, may sa tayo, matyos. Wala. Uray adna kami dito sa bali ang lugar. Kadwa da kami latamit amang tuntun iti karbengan tayaw. Iti daga asuksukayon tayaw. Tatang, saan tayo na makipagtarawid-wid iti daga ni Mayor Placido? Tainikat na tayo na akatalunan na. Ayun kaya man niya. Uray pa no inikat na ta nakatalunan na. Tumulong talata mangilaban iti karbengan tayo amin. Nih, tasilpon mo pidong. Agri-ring. Sungbatam tamangan no emergency. Sipod nakapanaw dagiti kakadwa tayo. Di ka pa'y nagtalna. Pag nakaapag nakasla maburburiburan. Apay aya. Gapo tayo mawag itay ni Kulasa. Nga asawa ni Pidong Nanang. Katimpadamag na. Anatay ninggo. Anya? Ay, good. Anyat, inbatay na ka na. Napaltugan ka na, Nanang. Ha? Sino tinang paltugan ko na? Saan nga imbaga ni Kulasa? Iso ang nagdardaras dagiti kakadwa tayo ang nagsublin ijay San Simon. Naitatadyak mautob a panunutan, Miguel. Apaya pinaltugan na ni Ingaw kat nakasinsing pa. Oray siyak tatang. Sino nga tatin ang paltugkin ko na? Adda nga ta nalimod a kariririning ko. Nakataltal na nakaulimak na Ingaw. Taltalon kan balay lang ti papapanan na. Apaya pinatay da. Adda nga ta basol na tatang. Ngam kasanulangan ti kadagsen ti nagbasulan na. Taapay a pinatay dapay. Tinasayaat. Pintan tumat kitaan ti bangkay na. Pambarantan ti agdamag. Apay a pinatay da. Irwardam dito
Didak ibalot para warandak. Sinvergwensa. Dahit at maganganab mo, Borog. Ikarom tinagbasulam iti pagbaludan. Ay, namulil ako, ma'am. Doon niya Agripina. At asawa yung tinakapatay kiniing ko. Oh, napay amol mo lagatan naklatan, Borog. Mama, agawid tayon. Sumarong kartayan tulangan ito maminsan. Ay, senyorita. Pagibagamtuman kini papangyo nga umaynak matpasyaran dito'y pagbaludan. Juan Borog, namnamamoy danon ko dahi tabilin mo kini papa. Ay, agyaman ak, senyorita. Mama, humay kan. Agawid tayon. Kumusta kan, Borog? Ay, agyaman ak. Ay, may dakmat lang pinasyar dito'y pagbaludan, Mayor. Da kayo kumati adda dito'y saan asyak. Takniwat mo. Di nakisarsarak, Borog, tapaltungan ka. Ay, ti amok. Nujak mapadasan ti umay dito'y pagbaludan, Mayor. Ay, ti amok. Kat makarawarak matladagos. Pasensya kan. Medyo may bayag bas si tinurar mo. Dagijay tumad nga minakamang di media. Nakatutog na di kasom, Borog. Ay, Mayor. Kung ti asawak itay mawag nga gurigor kanumat ti buridak mi. Ay, kat siyak kanulang ti awagan na. Iso nga ikarigatan nyo kumamakarwara kon. Itamat lang nga daw, Mayor. Sige. Kitag, Borog. Di ko mayalang-alang ti irerwar ko dito'y pagbaludan, Mayor. Taamangan no, parigatan dakdag iti pulis. Kat mapilitan na ka mangipodno. Da kayo, tipodno anak kapatay kiniinggo. Itlog di ba ito abangkis? No'y naramid mo na itakad ad-adda asaan kamot ka na makarwar. As si bibiyag di pagbaludan, Borog. Anya. Papapatay ka. Iso adi ka lang bintotan. Ay, Mayor. Kaslak na plang itimbakam. Ang mga nuiraman ko pa iti pamilyam mapapatayan no si katimang dadaal itinagan ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gaputa at dan balay tayaw. Limu ka iti panagangas ka, iti kaanda tayo ditoy. Oray siyak, tatang. No pa'y jaklata maiwaksi tilagip ko iti asawak. Oras siya. Kanayon na ta malaglagip ko ti anak ko. Makarik na itilindaan. Ala, pilitan ta ti rumkwas iti nakaigalutan ta alim daw, baraw. No kaanon to makarok atak iti sa amarikriknak. Ketyak may baga, tatang. Tay ayatek unay day di Amira nga anak yun. Awanan jay anak ko. Uray ka sa no aliday kan sa itat imatkrik na tayaw. San tayaw ang mapasublay ti biyag na. Wen, tatang. Ti anak mo, nakariingan itindayon na katagsagitay. Lain ka kitain. Itimplami ti gatas na. Mga numabisin ba na yun? Ayan ka din ni Nanang, ang mga ayawan kinkwana. Nakitak itay ngay mulaw nga daigam na abat siya. Siguro, napan naglabay ti waeg, isungin kakitaan. Ay unkayam, anya itayam tinagan ti apukaw. Ang hello, tatang. Isutim panagan mi, itiday di Amira. Panatorne, kaya't ko ang mapiyansanan ni Borog iti kapitan na panawan. Diyak kaya't ngagbayag pa iti pagbaludan. Sige. Bye. Sino di kinasarita yo, papa? Ti abogado tayo.
Imbaga ken kuana dinan pagbayagan apiansaan ni Burog. Papa, no irwaryo adagos ni Burog iti pagbaludan, amangan no ibagan tumanan dagiti kritikuyo, nga us-usa rin nyo ti impluensyayo akas mayor. Makamuditan, tinapatag at makarwaran ni Burog. Wanang, di da pa'y naitabon ti bangkay, tinapapatay na. Iso nga urain ton malpas ko man ti tabon, ti panakapiyansa na. Ano yan? Ang mabayag pa may masayag di bangkay ninggo. Ti anusan ni Burog ti siyam ngal daw ken rabi, apanagyan na iti pagbaludan. Marigatan kanungarodan iti pagbaludan. Anusan na papa? Oh. Nakabasol, katrumbang lang agikaro. Di pa'y lapian-piyansaan, papa? Tama nga no'y bagada nga kanunungan nyo ti madian na aramid ni Burog. Sumardeng kan nga agsangit. Itay pa nga subsubok ti mamanor no. Di ka matla sumardengan nga gruam. Gay, untang sabat dan kaanak mau. Sana na. Sana mabalin na madlaw da kaslada yung tarik nakiti da ito namin. Nana, munto'y manlangan, kasi akong timangumba amang pasusukin ko na. Wala na. Ato yun. Ubahan yung arudan. Husto na na po. Sumaltengkan. Nay, abdedikan. Saan ka nagsangit? Lab na ka ni Lola. Nagsardengan, nagsangit. Makita, Miguel. Nagsardengan, nagsangit. Ay, ayawam ngamin Di mo nga ung-ungtan. Mama, kasarita yung tuman ni Papa. Tapa, iha. Kahit nangirwar ni Burog iti pagbaludan. Nga oray no saan pa yanay pumpun, tinapapatay na. Anya? No makarwara dagos ni Burog iti pagbaludan, sigurado nga adda nga agribelde tirik na dagiti inulila ni Mang Ingo. Lakit di iha. Amang ano'y bagada pa'y kanunungan ni Papam ni Burog. Taisot driver bodyguard na. Madadahal lakit iti reputasyon na kadagiti tattao no kaskasan no mama. Iso akasarita yung tuman ni Papa. Miguel, saan tayo amapan makilamay ka ni Ingaw? Wen tata, ngam, anya ka diti kasayaatan ngay papantayo. Rabi, wanwal daw. May mayat sa tirabi eh. Wanang mabuteng kanumot ni nanang no panawan ta iti rabi. Anya nga raw ti kasayaatan ni Papanta. Uray no mapantan tulatan no malam tata. Wala nga raw. Tauray medyo masikmitan tanton nga gaway. Wen tatang, ken pambarantay tumeten ngagburas iti bunga dagiti nateng tayo. Si kanto lang nga roda yung timangibaga kanya balayan. Mapanta makilamay baraw. Wen tatang. Lasido. Di mo pala iruruar ni Burog iti pagbaludan. Madadahal tinagan mo. Mangipakita akan kanunungam unay dayjay a driver mo. Wanangem sa namakananos ni Burog iti pagbaludan. Ay amlat na. Awan ti mabalin na no saan mo nga irwar. Ala, panunutik pa yan ay bag. Laglagi pamhani. Dagiti tattao tinagapwan tinay kawas ken kaabilag ken turay. Kat isuda matlaang ti mangikat ken ka iti dayta. No madismayada ka dagiti aramid mo. Anya? Ingkay makilamay kiniinggaw? Wen nanang, nakababay mo't karagiti kaming ti pamilya na. No di kam lamapan tumanaw iti bangkay na. Wen ang kasanono ada makakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Ket agipulong da iti amo da. Saan kami amabutang nanang? Imbaga idi ni Mayor, adi yun padasan ti pumaddag iti sakop ti dagana. Nanang,
Kadwami tinapapatay. Kat kayat mimot ang makita. Ala, agan-anad kayo nga ron, no di kay maigawad. Una nang, kan pambaran min tumutin ngagburas karagiti mula mi anatan. Saan ka ito kumana, mapan ka dagiti taltalon nyo? Tamangan no adda makakita kada kayo pasurot ni Mayor. Adda pa lang karbengan mi karagiti mula mi kinitatang. Nga uray inikat na kami ni Mayor, akatalunan na, nana. Una ang amuyon, ti kinauyong ni Mayor. O wala. Kitan min tulatan, nana. No addan tuwayami. Income to pasyaran nagiti mula mi. Ngum na awan tun ti oras mi. Oray saan kamton amapan. Ay, duduata manen ang hilo apok. Di ka kumagsangsangit ha. Ay na, nagkatawa ti apok. Kastaman ti kunak. Nasaysaya at nga agkatawa ka ngam ti agsangit ka apok. Ay na, ay ikagumaam ti dumakalwag. Ta si Kanto ti agbalin nga Anghel May. Tatang, adumot dagiti nadanon tayo kakadwa tayo aman nalon nga may makilamay kiningo. Why? Ngamjak makita kadakwada ni Igme, abis prin ni Ingaw. Saan siguro ngay may, tatang? Mabalay. Damagak man kadakwada. Kakabsat. Umay kadimot laang ni Igme, akabadungalan ni Ingaw. Why? Talapanan na. Sa rinaw, tinapanan ni ka Igme. Diliyang mau, Miguel. Bareng mauray tabaraw. Dahil suntuman ti kasaritak, bareng no amuna tinang patay ka ni Ingaw. Tatang, saan lang ani kaigmi ti mabalintay o apagdamagan? Mabalintay pa iti agsaludsod karagiti tattao nga da ita ditoy. Sa bagay. Kakadwa, amuyo ka rin no sino tinang paltaw ka ni Ingaw? Well, amumay, matyas! Asinaw. Ay, driver ni Mayor. Anya. Ayop ka! Si Kagayam ti nakapatay kiningo! Malungsot kan diti pagbaludan buraw. Iso ti amuyo lakay matyas. Ngamsan ta mapasamak deta. Tamayor ti amok. Nadaras lang amayarwarnak ditoy no kayat na. Nalastog ka pa ilan? Idinto taadda ka lang arudan iti pagbaludan? Ay, sandak nga ipadpada ka dagiti daduma abalod. Naglaklakay kada nagbakbakat dan iti unag ti karsel. Sa bali Ahmed Miguel, ma-impluwensya ti amok. Isaw ang nagturid kalata ng paltaw ka ni Ingaw, kasta ka dek. Ay, aksidente lang. Ti pan nakapaltog ko ko anala kay Matyas. Ti bilit ang nagbatay iti bukot tinuang na kumati. Paltugak. Ngam, apag isumat ang nagsakay. Limon iliklek ti bagay. Inrantam lakit ti apinaltugan ni Ingaw. Tapay kumabasta paltugak la kay Matyas. Itinto tawan mat atraso na kanya ka. Siguro. Simro, ti panaggagatul ti imam mapumaltog. Iso anapaltugam ninggo. Ay, adda kayon, no di kay mamati kadagiti bagbagar. Ibagamin to iti asawa kun karigiti anak ninggo. Asaan da apar ariglo ti kaso ninggo. Iti kasta, mabulok ka dito'y pagbaludan. Anya, di kay kumamakibiyang iti kaso. Ay, di kay kumasugsugan ti pamilya tinatay. Tapno papabalod daklaang iti mabayag. Mama! Iha, anya ti damag. Tapayakas taunay ti daras mo ngay masitag. Ada nang yawag kanya kagayam ko. Imay ka no ni Miguel kan nila kay Matyas dito San Simon. Anya? Sa dino abalay ti simbang bayan da. Idinto ta na uram matan dagiti babalay da.
iti balay ka no da kainggoan na patay ni Burog. Napanda na kilamay. Simberkwensa. Masapul amaamuan daytoy ni papam iha. Tamangi baon iti tao na iti balay daing ko. Awan da ka no ni Jay. Sa dino nga rudan ti ayanda. Itinangag ka no dagiti gagayam ko. Kat nagpakada da iti asawa ni kainggo. Kat mapanda ka no kasaritan ni Burog iti pagbaludan, mama. Simberkwensa. Talaga akuriro dagi jay adwa. Iyawag ko kan ni papam. Tamangi baon iti mapan mangbugtak kada Miguel kan Matias. Tatang, iti panagkunayo. Husto nga ta dagiti amin nga inistorya ni Burog kada tayo. May papan iti panakapapatay ni Kainggo. Tiyaan mo ba raw? Nagulot ti istorya na. Kung saan pa nga susurot kita iti daldumang ay bagbagana. Wen nga ro tatang. Isu akas lag dua-dua kadagiti inis istorya na kada tayo. Ngam no saan nga isutipod no ang nakapatay ka ni Inggaw. Kaya't nakidin ti mapalaw. Wen nga ro tatang. Uray sino? Di na kayat ti maibalod. Anyan tulakit din no agpaibalod ka nga awan mo't basol mo. Dahil ti pakapanagnakan. Anday di aburaw ti talaga ang nakapatay ka ni Inggaw. Ni, adon ti na istorya ta, tatang. Amang numalabsan ta ti kanang ta. Madayo pa eh. Darasen takit di ti magnaa. Tamarang ado ti maburas ta anatang. Imbagla yawid ta ti baraw at taeng tayaw. Anya, at dada Miguel kan Matias dito San Simon Agripina. Wan, napanda ka no nakilamay ka ni Inggo. Imbaga kidin ka nagwada, adyak kayaten abumadik da ditoy. Ngam natangken ti ulo na. No kayat mo makita kan makasarita idahani. Nagturong da ka no iti nakaibaludan ni Burog. Anya, sinarungkaran dabay ni Burog. Wan, amangan no tila ibagpagadan ka ni Burog. Ha? Iso amang ibaon ka kumay ti taom, amapan mangbugtak kadakwada. Siyakon amismo ti baban. Kasaritak manidangag katugangan. Napan ka nun ti asawa kaya pagbaludan. Nga maabutan na pa'y nga tada Matias ken Miguel. Mama? Oo, apay iha. Anya ti ibagham? Nangag ko mo ti radyo tinagan ni Kaigme. Apay ni Kaigme, iha? Napan ni ti radyo. Takayat na kano nga iklaro no asino at talaga tinakapapatay kini Kainggo akatalunan tayo. Apay, adda ka di sa bali at tao anay raman, iha? Adda, mama. Kat maglahat kay lakit di no asino. Asino? Ni Papa. Ni Papa ti bagbaga ni Kaigme ang nakapapatay kini Kainggo, mama. Anya? Simperkwensa! Kasano ko ma? Identuan ni Burog ti simuko kadagiti pulis. Day tangarod ti tsak mawatan. Iso kasarita yon to ni Papa inton sumangpat. No anya talaga tinapasama kidi. May samat da ijay nga igme ako mun kontra ka ni Papam, iha. Kat mabalin, padpadaksan na lang ni Papam. Tapno madadaal tinapinta sa reputasyon ni Papam. Ala, maamuan tayon to ti kinapod no, inton sumangpat ni Papa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abutak la ko madagiti nga katugangan tay sudat pinaibalod ko. Naturad latta dagi jay nga katugangan, Mayor. Anya timbagbagadakin ka? Nadlaw ko akasla da panagdoa-doada. Asyak tinakapaltog kiniingko, Mayor. Andrea, di na ka dinaibagaking kano sa dino tinakaipadpadan dagiti nga katugangan. Ay, son, Mayor. Mangangayak iti meeting. Ay,
Asino ti mitingan niyo, Mayor? Dagiti katalunak, ibaga kanu may sarong tupay dagiti ngagkatugangan saan daidan napaspasang bayan. Ay, agkakadwadan sa matlata, Mayor. Padua panggis. Ta sino man na maduktalak ang makikadwa ka na matyas kan Miguel. Isarunok ngay katan na katalunak. Di mo't hepe ito yung mawawag. Apay nga ta. Hello, Hebe. Padua panggis. Nairaman tinagan ko, itipan nakapaltog ningko. Kasaro na pasamag na ita. Kaya't ko ngilaw-lawak mo. Placido, apa yung pungpungtot kasing magbat? Gapot tanalaos ti pungtot ko iti dadyang igmi. Napankit din nagpa-interview ti radyo sa tila imbagbagana. Lukas ta, amumon ti panangito donakan ka, asika ti pudno ala kapatay kaniinggo. Amo yun dahi nga istorya agrebina. Kaputan nangag ti anak mo, dagiti imbagbaga ni igme ti radyo. Kat isumat tinang ipadamag kanyak. Nalaing man dahi ta, Chloe. Tamasango na ti agdang agiti radyo. Mas dawak. Tila sinalsalawasaw na diyang igme. Saan ngagpaiso, dagiti imbagbaga na agripina. Kahit na lang manadaal, tinagan ko kas Mayor. Agam, katalunan tayo, Placido. Hamuna adakas ti agulbod. Dinansam mo, no kasano ang makapong tutak agripina. Anya ti planom? Yaki palubos. Amay salang manalon, timang dadaal itinagan ko. Kayat mo apatayan ni igme? San ko amay baga, no anya ti aramidag kenkwana. Nagadukit din nga insangpot yung anak natang Miguel, abalaya. Kaputakas parparamag ti panagbunga nagtimula karatang abalayan. Iso nga adaw ti binuras may. Awan ka di nakakita kada kayo apasurot ni Mayor Placido. Di mila masigurado no awan nakakita kada kami. Kun uray no adaman nakakita kada kami nanang. Di da ka malapdan nga agburas iti bunga dagiti nateng ni tatang. Tamula naman. Uwan angam, inikat na kayo ni Mayor akatalunan na. Oray pa abalayan. Dakkel pa lang ti karbengak kada gitimulak. Ken oray kada gitimula ni Miguel. Tapno di kay makasapol tirere. Kat saan kay to kumanamap-mapan. Tama nga no, masukalanda kayo dagiti tao ni Mayor kat dangranda kayo. Mama! Mama! Oh, apa iha? Ano ti bagam? Tagado dagiti reporter itirwartigate amang paspasungat kini Papa. Simpergwensa. Apay nga dada dito eh? Kaya't na kano ang makasarita ni Papa. May panggapitiri muar nga isyu ang nakairamanan itinagan ni Papa. Apay nga ron adito'y pailaang balay ti imayanda. Napanda ko may dyan munisipyo taisot pang interview anda ka ni Papam. Napanda ka nun. Ngam di danadanon ni Papa. Tiamo dakat nakaawidan diti balay. Ang kunakmat adi pa'y simangpet. Siya kung ti sumango kadakwada. Ha? Anya di bagayo kadakwada, Mama? Di baga kamang padpadakas laang ni Igme. Ngam iti anya rason apadpadaksan ni kaigmi ni Papa. Siguro, ada akin iggan kan kuha na amay sa politiko. Amayat to amang laban kan ni Papam. Iso at tila pamadakas nga iba't batuna kan ni Papam. Okay. Ingkay nga rod kasarita dagiti reporter, Mama. Kabarang no patsyenda kayo. Tawagak man ni Papa. Damagak man no sa dino ti ayan na. Nagpardas ang nagbaliw ti biyag mi kadatatang. Akasmat kapardas ti danon abumaba iti wahi. Idi, saan may ang problema ti aginaldaw akasapulan mi? Tanalawa dagiti taltalon mi kinitatang apaggapgapan dagiti kasapulan mi.
Ngamita, sang kasapulan, sang kapoyan ti adda kasasaan mi dito'y lugar anaturong mi. Miguel, Ah. tayo kaya birbirukin ka. At tatamad lagayam diti waeg. Imayak nagdigos, tatang. Di ka pala napaniti karayan, tas asidag. Nalamlamis dito'y waig, tatang. Iso dito'y timayak. Apay nga raw na di ka pala nagawid, iti nakadigos ka. Rugyan ta kuman ti aguma, tapno adan ton pagmulaan, ta kaday ti bukbukan. Tatang, saan ko maakas to'y titaray itatibiyag tayo? No saan agapukin ni Mayor Placido? Saan ko maanatayin ni Amira nga asawak? No saan agapukin ko na? Saan tayo na may sublipa na itinalpasay na pasamak? Isungay karkarigatan takuman nga itanam na itinapait na palabas, baraw. Naunday man apanawon ti aglabas, tatang. Saan kunto amalipatan ti puris nga intalimodok ni Mayor iti barukong ko? Tumtun to ti aldaw asingirek. Ha, intugot mo ti paltog mo diti waeg, kat inasot kan inkasam. Matay tulat tamot day jay Mayor Placido. Ha, jay tumatayab, nakabatay ti sanga ti pinungtiryam, kat natinag, narigirag. Kas iti kolor day tangawag. Nangisit met ti kararwa day jay Mayor Placido, tatang. Kat may padan tumot iti day jay ngawag. Amay darom mudong iti daga. Diya manak. Tapinatgan niyo ti awis ko para iti daytoy meeting. Kaputa dito'y tinaggapan idi ti kanaklan abutos ko. Kadagyaman ako na'y. Mangtidak manan iti pagsayatan nyo amin abu barangay. Nya tita Jo, marod mayor. Mangtidak iti talo abubon, apa mataudan nyo iti inuman nyo adanom. Kan mangtidak pa'y kadag iti farmers machineries, akas iti traktor, kuliglig, kan makina nga ramaten nyo apagpakunot iti danom, tapno mapasayakan nyo dag iti mulayo. Ngam adda kondisyon, iti panangted ko kadag iti pagsayatan nyo. Siyak to kumawanan ti botos yo a mayor, inton madanon ti eleksyon. Papa, ayan nyo. Awan kayo kano matidya munisipyo. Imatindara kiti meeting dagiti katalunan ken kadagiti bumarangay. Apayaya. Ado dagiti agur uray a reporter kada kayo diti balay, Papa. Pato abanggis. Kanya kano ti kayal da maabuan kanya. Kaya't da nga amuan kada kayo, may panggap iti butaktak ni kaig may iti radyo. Ada kayo ti pudno anak kapapatay ken limang inggo. Anya. Pagtalawan nyo na kita reporter ngay may ditabalay. Yak kaya nagsumpat kita nyaman at amagang dagawan kaskan na. Agawid kayon takasarita yo idda, Papa. Kinagpaiso na. Agawid akon. Ngim kapoy timbagam. Saan ako nagtuloy ng agawid? Anya? Papanan niyo, Papa. Di mo nabagan bay. Sige, bye. Papa, ay, pinutod nanti saritaan mi. Imbagay tayon ti anak ko kada kayo. Di pa'y simbang pa ti asawak. Barwaro niyo ba? Urahan mi natang raon. Agawid kayon. Tawan kinaagpaysuna dagiti imbagbaga ni Igme ti radyo. Padpadaksen na laeng. Tamabalin nga daakin igam kan kwa na politiko. Amayat amang dadaal iti reputasyon ti asawa. Gusto na na po. Sumatin kang nagsangkuan. Saan ana ulit tinangata apo to. Iso ati ka ko managbutang.
Nanang? Apa ya sangit ang hilo? Gaputa na kigtoy di tinangag ni itay aputok anak ko. Anya? Anya nga min dayjay aputok. Kan ayan nyo itay kini abalayan. Ada kami iti pagumumaan mi kinitatang itay. Ada nagpaputok nanang. Isulatan ti baga. Ay na anak ko. Nakabutbut ng samot dito yung lugar nagbalayan tayo. Saan nanang? Natal na dito eh. Apay nga ron nga daman ang nagpaputok iti paltawg. Siguro. Ada man na naisaro nga mga nut nanang. Ang amawan pagdanagan nyo. Ta saan mat ama nagdakdakas at tao dagiti umay agan anop dito eh. Oh, kunak man no napapanaw yon dagiti reporter, mama. Kunada masapul kano amaala dati biyang ni papam. Isu nga urayan da kanulata nga uray numalemton na sumangpet. Inawaga kita ni papa. Anya nga ruti kunana iha. Nakapungto ti tinaamuan na nga ado dagiti agur-uray kan kuha na a reporter. Saan ka di pa nga agawid? Pawid ako makanon. Gamit tinaamuan na nga ado dagiti reporter nga agur-uray kan kuha na dito balay. Saan da pala kanong agawid? Anya, simperkwensa. Di na kano kaya tasangwan dagiti reporter, mama. Nabannog ka no? Kat kayat nanti agin na. Anya ko mati nakabanugan na. Kan apay nga awan iti munisipyo. Nag-assembly meeting da kano kadagiti barangay. Iso na bannog. Papanan na nga rod no saan payla sumangpet. Siguro akit mapanpay lagi na iti may sa kadagiti rest house tayo. Dagijay kadimanan ti pagpraktisa mapaltugan. Wen tatang. Iso lagi jay tiin sa ganak a pagpraktisak man na pumaltog. Nakangat-ngataw. Tapno makasursuro ka na laing tatang. Kaya't mau tagbalin mo't nga sinta daw. Akas ka ni Mayor Prasi daw. Kaya't ko analalay ngak tupay ng iso a pumaltog tatang. Alangarunan. Sirige mo. Kita akmat no. Ada mapuntaam. Wen tatang. Kitday jay kabasitan ti unak apaltugan. Mapuntaam nga ta. E dinto ta agkut-kutimat gapu ti angin. Ikarigata ka mapuntahan. Sirigig anaimbag. Kan itiming ko ti panagpalayog na iti panangkalbit ko iti gatilyo ti paltog ko. Oh, itang... Oh! Napuntaam nga orin wag palpalayog. Natsamba ang baraw. Saan natsamba rin jay tatang? Ta sinirig ko anaimbag. Napuntag. Kat iso ti mangipakita. At tumaltal ng tipulsok a pumaltog. Mama, nauman dagiti reporter ang mga uray kin ni papa. Nag-aawid dan. Ayan, nasayat no kasta iha. Awagak nga rudan ni papam na sumangpetan. Wan, mama. Ah, isupay kit din to yung mawawag iha. Ala, kasarita yan, mama. Mapanak man nagpaisagana kadagiti katulong iti Diyos. Hello, honey. At nakatibay lang dagiti reporter dita. Awan dan, nag-aawid da aminan. Iso mabalin mo ti sumangpet. Kunak nor urain daklatan. Sige, agawid akon. Aguray ka. Ayan mo ka di. Imayag dito yung rest house. Ituya ka na ginana. Maala, agawid ka nga rudan. Kat dituyan a planwam no anya dagiti rumbang nga adtang mo. May panggap iti panakay raman tinagan mo iti panakatay ni Ingo. Ay, ito ibagayo kanya, apo reporter. Tayo may dak binisita dito ipagbaludan. Ada kayak may ada magin kin ka bro. Ay, anya ti damagin yaw. Anya ti makunami ti mutak-tak mi kaig may ani mayor ti podno anak kapatay kininggo. Sumpatap ti saludsod mi. Ibagam ko matagpay-payso. Kunak ajak kaya tag komento. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Kunak no di mauman dagijay amang ururay kanyak dito'y balay. Idi saan da kalata mauray kat pimanaw dan. Ngam amangan no agsublidan tumatlaan. Ha? Uray ag sublida jakmet la kaya tasangwan nida. Saan nga iti agnanayon kat maliklikam dagiti reporter. Iso ano siya ti masurot. Sangwam lataidan no umay dan tupay. Awan kas eskan di kayat da ngaylawag ko. Nakabalo den ti pimatay kaning ko. Apay nga minasikat ibagbaga ni Kaig me apod no nakapaltog kaniinggo. Amo matan kanig me. Agkakadwata pa ilang kanawatyas alumablaban kanya. Wan agam nadagsan ti akusasyon kan ka. Si Kati Mayor. Tila mabuti nga namang padakas kan ka. Di mo ko na napatyam dagiti na panimbagbagan ni Igme di Radyo Agripina. Saan ko matapas-tapat yan? Gamno anyaman at talaga tinapasamak. Uray siya kumalaang matipangibagam iti agpaiso plasido. Atwa panggis. Ranya ko mga ruti magaken ka. Mamati akmat kit di. Ani burog tinakapatay ka ni Ingo. Matlakayam. Di mundo ko man ulitin di bang palutput kanya. Tawan tumit lang ti may baga. Nalawag ha Agripina. Napanan nyo manan ayakin ni abalayan barok. Apay nga itanat isang padyaw. Napan min tuloy ti umuman mi apagmulaan tayo karagiti bukel. Nanang. Sulatan ti rason ko. Nalawa ka din, tinaumayaw. Nanang. Sige. Inako nagpalas. Pitni. Nabasa ti barok itilinga. Aguray ka. Ha? Di mo ka didamagan no kasanumat kan ti anak mo? Awan gaya. Kumusta na ang hilo, nanang? Adabasit gurigor na itay bigat. Ngam bimaaw matlaang kalpasan a pinaanong ko iti agas. Kasta ka di? Agyaman ak nanang. Sige. Di takay nga rodan. Inako nagsukat. Madlaw ko. Kasla na lamiis, di pa nakilangan na iti anak na. Mabalay. Nga epekto pa ilaan ti panakatay ni Amira. Gapo iti panangyanak na kini Angelaw. Si bibiyag kumapailaan dahil di Amira. Nusaan agapo iti kinadakas ni Mayor Placido. Ti karasahan. At tantulat taal daw mo, Mayor Placido. Kat nadumteng turay tangal daw. Sigurado apagbabawyam to ti panakayanak mo. Tagdisuor ti aronak to aguraken ka. Ti impas ngay day di Amira aputot mo. Hello, Warden. Itamang pa yung imawag ka. Anya? Imay dagiti reporter dita pagbaludan. Tanya timay tayo naramid dita. Anya? Kinasarita da ni Burog. Pato panggas. Anya dagiti bagbaga ni Burog. Anya? Pinalutput da no agpaiso dagiti baga ni Igmeti Radio? Ha! Pato apanggis. Anya nga rutin sungbat ka na kwata ni Burog. Sige. Umayak di Warden. Juan, kasaritak amis mo ni Burog. Sige, Warden. Bye. Papa? Sino di kinasarita ito sa cellphone niyo? Si Kamot Gayam kaslakan layo na si Piputan nak. Tonggal adawagak adda kay tilikunak. Ni Warden. Ay, timbaga na, Papa. Itaman pa yan, nagkawag ka na kayo? Impadamag na napandag iti nalaing a reporter niya pagbaludan kat kinasarita da ni Burog. Anya? Wah. Lukas na, iso tinapananda idi pimanaw da diti balay? Juan,
pinalutput da kano ni Burog no agpaiso dagiti imbagbaga ni Igme iti radyo. Oh, kan? Anya ti sungbat ni Burog kadakwana? Kas kala investigador. Anya kumatyamok. Ngam ko na ni Warden. Anasay-sayaat no kasaritak ni Burog. Teso ti pakamwak no anya timbaga na kadagiti reporter. Din kay nga rin pagbaludan, papa. Natural damagang pailaan. Kapilitan. Itamot lang. Miguel, manong sakit di nga ubam di anak mo. Tatunggal makitak niya ang hilaw. Nimut abala niyang timang ubba. Kuha tatang. Dagos kami nga agsangit ng hilon ba? So akas day. Man-manong ba? Daita ka ni tirasaw. Wano adayaw tiriknam kan kuana. Dahil suti makagapaw no apayan natay ni Amira nga inana. Nagsana ay kay tinaunag. Tatang. Saan nyo ko man ngay palagip ti panakatay ni Amira? Takas laad ang malapgis alasag ko. Tunggal malagip ko ti panakatay ti asawang. Amaw ka nasakit kan ka ti panakatay ti asawang. Urasak mat nasakit unay kanya. Kaputa anak ka mismo. Ngam awanan mabalin tayo. Si bibiyag kumapalang. No saan nagapok kinangilo? Asino nga raw ti pabasulam. E din tada kayo mo't adwa ti naggustaw. Amadaan kayo adagos iti anak. Sige tatang. Panawan kayo pa dito eh. Ngala, nga raw. Nuamuyulan ko ma. Asaan ko aputot ni Angelo? Kat mabalin na maawatan nyo no apay nga dayo tirik na kinkuanan. Chloe, napanan ni Papam. Tapay nga dardaras itay arimuar. Kamakamak itay pagdamagan ko ma. Nakaparpartakmat apin manaw. Napan niya pagbaludan, mama. Anya, apay, makarwar ka din ni Burog iti pagbaludan ha? Saan pa'y, mama? Madama ka no pa lang ti panay proseso ti abogado tayo. Iti panakapiyansa na. Anya nga rin ti mapanrantaan ni Papang mo iti pagbaludan. Kaya't nakasarita ni Burog, may papan kadagiti damdamagan dagiti reporter, panggap iti panakatay ni Ingo, mama. Anya? Iti gayang pagbaludan tinapanan dagiti reporter. Idi saan dalata ang mauray ni Papa? Kinasarita da kagayam dagiti reporter, Burog. Ay, Juan Mayor. Kat di na magdakanyak. Naagpaiso dagiti bagbaga ni Kaigme iti radyo. Iti pan nakapapatay ni Ingo. Anya nga ron, tisungbat mo kadakwada. Wenno liniputan na nga amom. Ay, saan Mayor? Jakto pulos maramid dayta kada kayo. Nasayaan no kasta. Amok ati pamilyak ti agi karo. No agaramid at ti may kaniwas kontra kada kayo. Nasaya tamom. Anya nga rutin sungbat mo kadagiti reporter. Ulitek manen. Sungbatamon. No commentin songbat ko kadakwada, Mayor. Kundi English ka ba'y loko? Ay, kunak. Asaan anak kasang ti abogado. Iso ajak mabalin ti agsao iti anyaman. Tamabalin ama aramat kontra kanyak dagiti isao. Nujak maanat. At dapat gayam linaon. Ti sabot-sabot ti urom taamom dagitang ibagaburog. Uwan Mayor. Ngem, kanon to nga irwardak dito yung pagbaludan. Kunayo ide ajak agbayag dito'y. Ngem, addan manungal daw ko dito'y pagbaludan. Saan ka madanagan, Burog? Tamadaman nga asikaswen ti abogado ti pan nakarwar mo. Ay,
Agyaman ak, Mayor. Ay, apo, agawaam ti dumakal, kasi kanto ti anghel may kadatatang mo. Nagkatawa abalayan. Amon to'y apo ko tati mga ayaw. Uwan abalayan. Iso nga uray kasanot ketang ko amang ubba. No agkatawa ket kasla maawan adagos ti ketang kas kada banog kaw. Iso na lang, kasla adayo tirik na ti amana ken kuana. Madlaw mo kadimat abalayan. Nabayagay na madmadlaw ko dayta. Iso nga rod akinasaritak itayan. Anya nga raw ti imbagam ken kuana. Imbagak ti obserbasyon ko Ket dayjay ay. Imbatad na asaan kumaan na tayo ni Amira no saan na nainaw ti apo ko ta. Kaya't naasawan, pamasulan na ti anak na. Dayta ti punto na abalayan. Ay, aging gana itakit di na paila na awat nga awanin ti asawa na abalayan. Amaw, karasakit ti kaawanan ti asawa na. Masapul a panunutan na kumamay nga awan basol ti anak dray ti pat nakatay nga Amira. Ala, bayam, takasaritak tumanan ti anak ko abalayan. Data ti mangidalan ken kuana, iti pananglipat na iti day di Amira. Anya ti kunamhani. Nagdamagan dagiti reporter ni Burog no ada kinagpaisuna dagiti imbaga ni Igme ti radyo. Kas na nga ron. Anya nga ron tinsungbat ni Burog kadakwana. Kas kamot labugadong nagdamdamag kaniyak. Saan ka no nagkominto? Tamo na ano anyaman ti bagana kat mabalin nga isot. Baka dagsanan ti kaso na. Nasaysayat sa ngagpaiso no mapiansaanan. Huwan mat. Ta mga nuad damapan manen mga lilaw kinkuang na di pagbaludan. Kat padaksen nakmet. Kat may pada iti aramidan ni Igme. Kasaritan nga ron ti abogado tayo. Taas si kaswan nanti panakapiansa ni Burog. Sana kamandaran tanalpasen. Urayik langan no anya ti resultana Agripina. Tatang, mayat ko manugim matang tayo iti transistor radyo iti napan tayo ija ili. Tapno ada kumamat pagdenggan tayo iti damdamay. Di gumatang tantaw. Iton mapanta makipamumpon kan inggaw. Tapno adamat paglinglingayan tayo adeng denggan dito. Wen tatang, gumatang tanto iti saggay sa ta radyo. Tauray no mapanta iti uma. Kataday baklay tayo adeng denggan. Ay una. Ken gumatang aktupay iti sigay. Ne, pangusaran nyo. Sidag tayaw di tadakkel karayan. Di usaran tantaw pag sigay iti lamas. Kaya libre iti masida. Uwin gaya man niya. Agindag tayon di taoy, ta napagtalaw tayo mo iti San Simon. Addan tula ta panawan ngagsubli tayo iti nakairuaman tayo adaga, tatang. Wine, kan saan nagapo tayo ni katnatan ni Mayor Placido akatalunan na kat sumarding tamad tayo na mangilaban iti pan naka-agraryo tinagada. Uwin gaya, matuloy ka di ti meeting tayo. Apaman ama itabon ti bangkay ni Ingo, tatang? Wine baraw, kat iti sigaw pagkikitaan tayo ti pagmimitingan tayo tumanay. Mama, adulakit iti mangbabalaw kini Papa. Nuenwarnan ni Burog iti pagbaludan. Iha, makita ket dakdakas ti mabalin ang mapasamak no agbayag pailaang ni Burog iti pagbaludan. Tapay mat. Napanan pinalutpot dagiti reporter no anya at talaga tinapasamak iti pandakatay ni Ingo. Tanya ko matisong bat na. Katisong mat tinakapaltog idiki ni Kainggo. Mabuting ni Papam. Tama nga no adda mapan mga lilaw ken kuana iti unag ti pagbaludan. Kat baliktadan dati deklarasyon na. Mabutang ni Papa, nga amangan no adamangtad kin ni Burog iti dakkel agatan, kakat baliwan na timbagana. Kasta ka di, Mama? Waniha, iso anasaysayaat no makarwaran ni Burog iti pagbaludan.
Tloy nakasarita kon ti abogado tayo amang ipagpag na iti panakapiansa ni Borog. Okay, anya ti development na, papa? Ikarigatan na kano arumwari tangal daw. Awan nga tati madi nga epekto na kada kayo? Iti panangpian sayo kin ni Borog, papa? Awan! Ang dagdagas no di pa'y larumwar ni Borog iti pagbaludan taamangan nuan yan tupay ti malawlawat na. Abalayan, saan kay tukuman amapan kini Miguel inton maitabon ni Inggaw? Dakila pa kabang aran mo't ay tinatayan. No makita dati pan nakisimpat kami kadakwada, abalayan. Isu amapan kamin tao. Uwan angam, adupay ti umaunyo kini Miguel. Nakababa no saan kami amakipamumpon. Sa maysa, adapay sa bali aran tamin to kini Miguel. Mala, no di kay maigaway, kay tawan ti mapalingkaw. Nakasaysaya at unay ni Ingo kada kami, hindi si Bibiyag pa'y. So asaan amabalin, asaan kami amakipamunpon kini Miguel. Mama? Napanan ni papa? Nagdardaras man na napay manaw. Mapanasukunan ni Borog, iha. Anya? Napiyansaan na ni Abogado Gonzales ni Borog, iha. The cellphone nga agri-ring, mama. Ti cellphone ni papang mo naka-charge. Iso siya agri-ring, iha. Ay, una yan ni papa. Nalipatan naman ang cellphone na. Maria Rod, no muna kita daw mauawag kan kwa na. Da kailangan timang sumbat na ma. Katiba ka nalipatan ni papa ti cellphone na dito banay. O sige, panawan ka pa nga ro dito, iha. Inakman sumbatan ti mauawag kan ni papam. Hello? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat? Anya ti bagam kini Mayor. Rumwargan Borog, napiyansaan da kan. Ay, Da kami ka nabugado ti rumba nga pagyaman namita. agyaman ak Mayor. Oh, gapo ta umay da kasukunan, imay kamin. Mapantan lumugan iti lugan ko tapno di kan mangarkilapay taamok nga awan kwartam. Ken adu ti pagsaritaan ta inton makasangpet ta iti balay. Ulo, ang restaurant din na sinorot, hindi na ode. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, nabayag kayo mo tita nagsarsarita kinitatan. Wen Barog, kahit sika tinagsendruan ti saritaan me. Anya? Apaya siya? Gaputa agpadpada kami ang makadkadlaw. Analamiis ti panakilangan mo kini Angelo aputot mo. Oh. Oh. Apay anapauyag ka iti imbagak. Kwa? Nanang, gaputa kasla ada nagsulat iti karubugob ko iti imbagayo. Anya? Apay adi mo aklunan anak. Nanang, numan-manuman nga ubag ng hilo. Gapo iti kaado ti trabaho. Miguel, uray kasanod kaado at trabaho. Kat di mo kumaliplipatan nga ada anak mo ang makasapol ti bara ti pamadag mo kasama. Mayor, makasubliak manen kas bodyguard yo. Kat agyaman ak unay, tadidak matlabi na ibayan, Mayor. Nuan niya timbaga karamidag Borog. Ngem saan ta na pagsaritaan na ita. Partakam kiti tagpataray tapno makadanon ta ni balay. Ay, one Mayor. Ngam kabayatan ti panagmaniho. Kat irapin nyo latan no anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Nasken nga gulimag negme ang mangiram-raman itinakan ko. Iti pan nakatayning ko. Mawatam. Anya nga rod ti kayat yo mapasamak, Mayor. Mapantan to iji hide out kat ijay to aplanwen tayo.
no kasano nga aguli magitag nanayon negme. May isa lang abala ti may mulay ti ulo na mayor. Kat aguli makan ni kaigme. Ngam jak kaya tasyak tumanan di atapan na. Isuatan nagen tayo ti agplano, burog. Miguel! Mapantan, barok! Mabit lang, tatang. Nagbayag nga grub-grubat. Karakaro pa yung babae. Mapan kayo ka din abalayan. Ayuwan na pala yan. Ang nakabaybayag ba't nga grub-grubat jay anak mo? Miguel! Iya purang barok! Matiktikan ti agur-uray ken ka ta nakabaybayag kang agsuksukat. Umaya ko, nanang. Ay, umay ka nun abalayan. Iuray mon, kan saan kay kuman nga agparparabi iti papananyaw. Uy, na pala yan. Maitulod milakit di si bangkay ni Ingaw iti maoday na pagtungpalan na. Agpakada kami ton adagos ka ni Miguel. Nalipatan yun sa amot tayo meeting tayo naman nalon. Inton malpas ti pumpon, tatang. Ay, gaya. Jakmat na lagi pag impagtanay bagam. Saan niya kumamanan ti pagmimitingan niyo? Kat saan kayon akaraman ta inikat na tayo matan ni Mayor akatalunan na? Nanang, uray inikat na tayo ni Mayor akatalunan na. Di mi mabalin at alikudan kinita at ang ti obligasyon mi karagiti kakadwa tayo aman nalon. Karaman kami latakin ni Miguel amang ilaban iti pan nakaagraryo ti dagada Mayor abalayahan. Burog, no saan la mayor ni Papa? Amangan no di ka payla nakarwar iti pagpalunan. Ay, iso ti pagyamyamanak kini papangyaw, senyorita. Tadinak matlabi na ibayan. Burog, gumaykan, mapatan. Ni papangyaw, senyorita, iso ti agpupukaw. Ingkamin, senyorita. Mabit lang, Burog. Papananyukin ni Papa, ha? Ay, Burog! Sana na nang italtalag? Ay, papananda nga takin ni Papa. Iha, napananda burog ka ni papang mo. Nagkuyog damat arimwar. Tsaka mo, Mama. Tida matimbagano sa dino ti papananda. Itay labigat ang nakarwar ni burog iti pagbaludan. Insurutan adagos ni papang mo iti napanan na. Siyempre, iso ti driver bodyguard na, Mama. Iso nga amin napapanan na, kat isurot na lat na. Ay, Oo. Apay anak pasin na ay kayo mata ni tinaunag, Mama. kapag bigla na panunot ko ti imawag iti cellphone ni papang mo. Di ba't sumungbat iti pagdamagak, noan niya tinagan na, kan noan niya ti kasapulan na. Na, Mama. Manglukluko lang dagiti nga umawawag. Nga ta, iha. Uno, ada sa bali arantada. Saan niyo ko man napagproblemahan day, Mama? Tsak pa'y na istorya ka ni papang mo day di nga imawag. Tapno ang muna ko mati agsakbay. Ulimak kayo. Ulimak. Tada ibaga kada tayo ni Mayor. Ulimak. Agyaman na kitika dayo. Imay kami kiniborog. Tadakayat ko apagulime kanyo tasobran ti kinaringkor na. Matitiling akong kadagiti bagbagana. Sino Mayor? Negme! Diyak kaya ti panang ibagbagana asyak ti nakapatay kaning ko. Nagpaisunod Mayor. Pato abangges. Di ibagbaga ti kastanod na sa bali makangkangag. Tama nga nudyak mapuputan kat mapaltugan kayo. Nang arutan namin dan Mayor. No patayin nyo negme ka pwede paltog. Sigurado nga tapan na siyak takin nakam. Iti pan nakapapatay ningko. Ay, anya nga ron ti pangpaulimak mi kinikaig ni Mayor. No makita yo iti kaduan ti tao. Agpamarang kayo akasla agaapa kat no aganawan to. Bagkungin nyo aging gat matay. Anya Mayor? Kasla niramraman lang. Di damo aplanado ti panang patayo king kuwana. Awan ang manmanumat amapan iti kaaduan ti tao, Mayor.
Tabalay kan taltalon laang ti pagigyanan na. Oray sa dinunton ti pagkakitaan nyo keng kuana. Basta dantulaki ti makakita ngagbalinto a witness iti aramid nyo. Ay, sige Mayor. Iso nga rod ti aramidan me. Itaburog. Ti akam mo lang iti dayto ya misyon kat ti panangidanon munto kadag iti mapilim amang ipatungpal iti plano. Mandaram to ida. Anya? San kanto amabalin agpagita. Agyan kanto lang iti lugan amang buya iti aramidan da. Nagado kami nga may makipamumpon kiningo. Adda kam sa amin na naman nalo nakakadua na. Nauna ni po. Sino ito dyan nag-collapse? Miguel! Apay tatang. Sino dyan awan na ni tipo ako na da? Ni Ingrid nga asawa ni Ingaw. Anya? Una yan. Ano pa yung inruardan ti bangkay? Isumot ti pa nag-collapse na. Gapunta inulit man ni Igmi ti salaysay na. Hindi na pa ni ti istasyon ti radyaw. Ani Mayor Placido ti pudno ang nakapatay ka ni Ingaw. Anya? Iso ti poon ti nagkolapsan ni Ingrid. Ta nagin ko na lang ti Mayor anasaya at kadakwada. Ngam kayam isumat tinang patay iti padre di pamilyada. Kasta gayam. Anyang ti plano da? Kalpasan na may tabon ti bangkay ni Ingo tatang. Agdarumda ka now. Idarumda ni Mayor? Well, ta nakasagana ka nung agbalin a witness ni Igmay. Masapol nga rod asuportaran tayo tilaban da tatang. Iso ako na kadagiti kakadwa tayaw. Nga apaman amay tabon ti bangkay ni Ingaw. Agmimiting tayo. Tapag sasaritaan tayaw, noan na ti mabalin tayo nga itulong ka da Ingrid. Amang ilaban iti kaso ti asawa na. Mama! Oh, apa iha? Anya di bagam? At dagayam dagiti tagami dyan na panang cover iti tabon ni kain ko. Kat, anya ko manukas ta iha? Nagsarita man na ni kaigme. Kat imbaga na kadagiti tattao anak ipumpon. Ani papatipod no anak kapatay kini kain ko. Anya, semperkwensa. Talaga apad padaksen na lata ni papang monukas ta iha. Man nga rod, isuwa inton malamatlaan. Mapan ko kasarita day chay alakay. Itugot ko ti paltog ko. Ay, saan iha? Amang ano ad-adala nga ag problema tayo. Numapan mo si Diran ni Igme. Kasarita tayo, mama. Taisardeng lang timang padpadakas kin ni papa. No di ka may gawid amapan iti balay da Igme. Nasaysayat nga rod adwata amapan iha. Anya? Ay saanan, mama? Siya tulatan. Duatan iha. Amang ano may sarsarak ka iti ipapan mo iti balay da Igme. Gusto na na po. Sumardan ka nga agsangit, Dandani itan ni tatang mo, kanilulong amatyas. Sumardan ka na po. At iti dede, sumuso ka na po, Juan. Kastaman, tikunakan ka po. Di ka unay aglukluko, tapno may ayaw kan ni tatang mo. Kastaman ti kunakin ka po. Agkatawa ka. Tadi ka katsangit asangay. Apay nga itala ang amadlaw ko. Adagayam siding na itilikod tilapayag na amakin kanawan. Anda nakakikita akong iti kastoy asideng. Jakla malagip no asinaw. Malagip kong ni gayam Mayor Placido. Iwan, isu ti adda sideng namot iti makinkanawan alapayag na. Agpadpada kayo kini Mayor iti sideng apaw. Ket, sapay la ko ma, tagbalin kan tumot a Mayor. Ang saan a Mayor iti pagbaludan no di kat Mayor iti ilay. Agripina,
Sana kaya nabayag asimbang pet. Nga badan sagit ipapananyo iti anak ta na nakarubwat kay mat. Talaga nga adda, honey. Papananyo? Mapan kami iti balay daig me. Takayat mi ama kasarita iti anak ta. Patwa panggis. Tanya kumati bagayo iti naidya sa lawasa wala kay. Ibagami nga isarteng nan timang padpadakas kan ka. Anya? Nangagnamin ti anak ta iti radyo. Nga inulit namanan nga imbaga asi katipudno anak kapatay iti daydi inggo. Patwa panggis. Kahit na talaga dadaulan tinapintasan agan ko kadagiti tao. Iso nga rod amapan mi kasarita. Tabarang isardeng nan timang padpadakas kan ka. Tan, bayan nyo latan. Di yung mapansid-sidiran. Anya? Madusan to iti aramiden na apanang padpadakas kanya. Nagamahal. Kung nakasan kayo amapan, isuad di kayo kumagpilit iti anak ta. Buro, tukak ken ulmog. Da kayo tinapilik amang ipatungpal ti plano ni Mayor. Ano nga ron, bro? Rugyan tayo na sa baybayan ni Kaig miinton malam. Kat no adda na pintas agundaway. Ipatungpal tayo ti plano. Bro, ato ba? Masapol maunatan nila kay Igme iti kabaitan na panawan. Ta mga no ado ti mapamati na kadagiti bagbagana kontra kini Mayaw. Kakadwa, sang kamay satay kumaamang suporta kini Kaigmi iti panagbalin nanto at istigo iti panakapapatay daydi inggo akadwa tayo. Uray saan pa'y anagdarom ti asawa daydi inggaw. Dakkel ti pamatay amagunod ti hustisya. Babaan kini Igmay akadwa tayaw. Mitas! Kumusta ang mata ni Amira? Miguel, nalagip dan adinamag ni Amira. Anya ti isong bat tayo kadakwada, tatang? Santan nga ilimod ti panakatay na. Uray kat agkakadwa tayo mat amin. Wala ngam, tatang. Saan mo ang mailimod iti agnanayawn? Amay sakamutin abalaw. Iso ana saysaya at may pudnumon ti amin. Kakadwa. Amok anasngid kayong mat amin iti asawak. Katangay damdamagan nyo. Ibagak na roden kada kayo. Ani Amira kat pimusayan. May sakmatan abalo. Nanang, kumusta niyang hilo nga po kayo? Katurturog na barok. Saan ka rin matlaan naglukloko iti kawan mi kinitatang, nanang? Amang, sangit man na sangit itay. Ngam ti pagpiyaan na kat simating matlaang itay nakasusaw. Tikat kinaloko na ngamin ngawbing. Ay, anak. Adan adlaw ko iti anak mo. Anya day ta, nanang? At dagayam siding iti likod tilapayag na amakin kanawan. Anya? Agpadpada dati diso ti siding kini Mayor Placido. Iso ako nagkankwana nga agawaan dati dumagal. Tabarang no agbalintumag a Mayor. Jak kayat ngagbalin a Mayor niyang hilo, nanang. Tama nga no saan lang at isiding na ti pagpadaan danto. Ang mga no agbalin tumat adakas. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.